Hagan ke video kumbang ina duga thumbnail kas bangin pendap mentai ya ke tutorial kumno ban kurit ban snai ya ke YouTube profile logo step by step kas pehane nga sum ya gane ke thumbnail ya gane ke dor pehane gane ke YouTube profile logo ke banga ladap arapo ke YouTube kane ke dor na ke benta gane ke profile logo bat kas hagan ke video ngan bata syai pi bam mentangin pendep ya ke tutorial ban snai ya ke YouTube profile logo step by step guys ladapi page ya ke video ngakerman pin nomis sisa watang iwe istabru sajisin pralog ladapi singotenat ban page ya ke video bat ladakne ke video kala aban yarap yangi tongin subscribe ya ke channel bangin YouTube ya ki new update ki ba upload ke we hedin ke we tenengkong hachwa bangin snai ya ke YouTube profile logo ke up ke bangi don kam ban open kedai ke pixel app ke bangi yo ban download free na po ke Google Play Store download ya ke application pixel app nang tas open ya ke application ondangila open ya ke application ki ba penthut ha ke section tongin klik by cancel ya ke section the guys step by step ya ki benta jong ke drawer kenang bapila ban page ya ke video ban le rengkat ya ke step te ban delete ya ke text ke badan ha middle pe hanengan penipi ke text te ban delete ya ke text tongin klik na ini symbol ibadan na symbol hatrai du pehane ya symbol nang ta select na ke option da ke bangi klik ha ke text bar klik delete temen ta ke text kalaja ten kong mentangin let sa ke background pi yang ke background bangal draw hang select na ke option pat klik na ke option transparent select na ke button nang ta ha ke section menta ke background ko long transparent tongin klik pat let na ke option stroke pi hang gas ladang klik na ke option pe hane pi ke badan ha middle pe ke circle klik na ke option pi ha ke shift pe ke shift menta ke recommend hane SSAPI select na ke option menta ke shift ke lapau automatical hapo ke background nang ta pi ye ini dot di badan ha ke section klik na ini section nang ne klik na ini dot klik kumto nang tas klik na ke button circle select na ke button circle payane menta ke photo bar ke dur ke long circle nang tas klik na ke button tick na ke option hadin bangila de bantik ya ke to ngin thau ya ke search bat ke jing chrong jing he jong ke dur hang na hadin bangila dap thau ya kena ke jing cerong jong kena ke dur hang na select na kena ke background image klik na ke to ke background nang ta select kumto ha kena ke button ban edit ya ke background nang ta klik na kena ke option relative position klik hane bat saai na kini ki middle ki badon ha middle kini artali klik baru ar gine nang bakan long middle hadin bangila dap ban bu ha middle jong kena ke size nang ta klik tik na kena ke option menta ke long abnormal tik nang tas pi ya kena ke option ke bang draw ha kena ke button select na kena ke option nang ta pi ya kena ke lock ki ha kena ke button ban lock ya kena ke photo select na kena kumto nang tangi klik biang untuk pe kena mta automatical ke lock bar klik biang na kena ke option nang ta pi ya kena ke pencil icon pe na kena ke pencil icon select na kena ke option nang ta klik copy option ke dai kena select na kena ke button ban copy bat kini kila pau art li ha ke ke section menta kena ke section kila pau art li select na kena ke dur pe hane menta kena ke way ke dur ngalala ban move ya ka le na kena ke button edit nang ta pi ya kena ke color filter select na kena ke color filter nang ta enable ya kena ke option pe hane menta kena ke lalong rong sau kena ke button nang ta klik tik ya kena menta ngilala ban move tang ya kena ke way na mar kena ke way ngila da ban lock ka kumto tengila move tang kena ke way barang ne ngin le biang kena ru pan ngin kena ke relative position pe hane pi relative position seklik biang ha keju ha middle nang ta seklik tik temen ta den bangila dap ya kena ke section to ngin le ke button shift klik na kena ke button shift ban shift ya kena ke dur empat dap tang hang na klik shift nang ta seklik shift to gallery mentang ila dapan shift ya kena ke dur to ngin select na kena ke option pe hane pi ya kena ke option na kena ke button select na kena ke option nang ta pi ya kena ke button delete
Pehane pi iya kena ke button delete iya kena ke way ke dur kumto mentala sa stang ke way ke to kedai ke original foto. Teban at ya ke to ke dur pangi save selak na kena ke plus icon kepada na pedang du nang ta klik from gallery. Teman ta po gallery ngile yo ya kena ke dur ke bang ngile dap save po gallery jong itu ngin klik tik. Teman tang le daban tik le na ke bantaban edit ya kena ke dur pehane pi iya kena ke option Pehane PE ya kena ka option bagi ane relative size. Selak na ka relative size na ta PE ya kena ka size hane. Baik kena ka weight. Kena ka weight sa I full weight hane kumto baik kumto na ta sa klik tik. Tapi tangi le daban I full weight ban klik tik to ngin selak na kena ka option pehane PE ya ka option crop button na benta kena ka dur. Klik crop na ka button crop na ta sa tawi ka crop ha middle kumto nang ta sa klik na ka button badon na try du tik button menta kala long middle kumto sitang red bat sitang kedai ka bali nang ta menta ngin lek biang ban touch na gane ka rong sao ngin touch na gane ka rong sao pas lek na ka color filter lek na color enable ya color padadin bangila dapan enable ya color hinang hang na ngila ban choose ki babun ki color kat kum kurkom bangi itnat ai ke kolor ke bangi itnat kum to pe mentang ala dapan ai ke kolor ke banga itnat nang ta hadin bang ala dapan ai ke kolor ke bangi itnat nga klik tik na ke button tik te mentang an lek biang na ke option ke badon na pedang du ke plus icon selak na ke option plus icon seklik na ke button from gallery hang na ngile i biang ya kene kedur ke bang ala dabu apo ke gallery jonga ya kene kedur nga recommend ni pigas ban download ya kene kedur pia ban klik ya ke link ke badon apo komen na ke benta kene kedur bat klik tik ya kene kedur nang tas tahu ya ke sas jong kene kedur hakar kom ba ya dai bat kine peyane ya ke sampil kumno ngat tahu ya ke sas jong kene kedur hakar kom ba itnat tamenta ngat tahu ya kene ke sas kat kom ba ya dai bat kene ka foto background ke bangal dap art apo gane ka logo profile Tamata ngala dap tahu ya gitu ke size jong ke logo tongin selak na gane ke button pe hane na gane ke button ke bangat ro klik na gane ke option sa lock ya gane ke dur kumto bat ya gane ke wipat sa touch kumto nang ta in edit ya gane ke logo da ke pangile ya gane ke edit filter pe hane ya ke color filter la recommend yang hane pe color filter selak na gane ke option nang ta gane SUE pe hane ngan tahu ya gane ke size jong ke SUE nang ta nga klik solution hane ai nya pau kendai pau lai nang ta ka hiu sa silakat kum bangi itnat nang ta sa klik tik hadin bangi la depan klik tik tongin let sagana ke option kabadai kam shadow PNP ya ke shadow na ke benta ke color filter klik bat enable ke shadow filter nang ta selak biang ke ju ke color ke tagadai ke red color teman ta pilih bangala depan art ya ke to ke color stroke mentang ala depan art ya ke color stroke select biang na ke option ban lock ya baru kini ki do nomor mentang ke section ngila complete load mentang ngila dap ya ke to skadon coming is kapan art ya ke text ban art ya ke text tongin page step by step ya ke video ban at ya ke text pi na try do gadon gane ke symbol klik na ke symbol nang tapi ya ke symbol text klik text button menta gane ke text kala power gane ke section tongin change ya ke text color ka bangi le ya gane ke color filter pe ane pi ya gane ke color select na ke option color nang ta sajit bat ai ke color ke bangi sngot nat nang ta se klik na ke button tik adin bangi la ban klik ke button tik tongin tahu ya ke size jong ke text ka rukom bat hagar sas ke bangi itnat lene ke bangi imon ban bu i ke text teman tapi i ke text ngada da bu ya ka teban edit ya kene ke text pi ya ke symbol edit klik na ke symbol edit ban edit ya kene ke text hane ngamut bantu ane friendly kemud ngan ajwa f nang ta nga tahu ya ke sas hane jong f kat kum karukom ke banga imon lene ke banga itnat ya f
Tena kan tahu no ngila ban change ya font style da ka bangi shek ya ga font style hane pi ya ga symbol font style klik na ga option nang ta sajit ya ga font style ka bangi internet nang ta sa klik okay teman tangan ada ban choose ya ga font style jong no na ka ban ta ban move tok tok tik tik pi ya gini kini ki badon ha ga ka section in tahu ya ga sa chang no ngi kwa ban bu ya ne f nang tangan ada ban bu ya ha ga kom ka badai nga klik tik taban copy ya no tongin klik na kena ke option pehane pi ya kena ke option ke bang draw na ta select na kena ke option sa klik off ya kena ka lock ya no na ta sa klik biang ha ke pencil icon jong ha ke pencil icon jong klik biang copy nang ta menta uno follow one art tali ha kena ke screen padahane pat ngi haban edit pat sai ya kena ke text klik na ke option edit nang ta hane f ngala da bantu friendly nga klik okay teman tahang na pili ba kena ka search kala dai ga ju nang ta sa penrit pat ya kena ka web pat ka search sebu arang kat kumbaya dai pat ka to ka sang tu sa ai kum to friendly page manta pili ba kena ka friendly kala pawa ka to ka section nang ta sa ka web pat ka pantangin klik biang na kena ka button hang ne ban lock biang ya kena ka text bar tem tangal ada block ya kena ka text hane klik biang na kena ka symbol ka badon ha middle kum to ha kena ka stroke nang ta sa ade ka shift so select na ka shift page hane pi ya kena ka shift select na kena ka shift nang ta kena ka shift pila ban ai ka color hane page kum to nang ta sa edit ya kena ka shift adin bangila dep tahu ya ke ship kat kum garukum kepada nang ta piana ya gena gam ka radius jong ke ship sa I full radius adin bangila dapan I full radius ngi klik tik adin bangila dap klik tik ya kena ka ship ngila ban shenya ke color jong kada ke bangi select ha kena ke color icon piana ya ke color icon select pada enable ya ke color nang ta sa choose ya ke color pihang to ngala dapan choose screen color nang ta klik tik pat sa move ya kena leng bagi ne ha ke rukom ke badai mentang ala dapan move ya gitu klik ha ke screen temta kila jak klik biang na kena ke option kapadon na kena ke symbol ban lock biang ya kena ke shift lock ya kena ke shift nang ta mentang ila dapan at sai ke buka new text ban at ya ke new text kumbang ala dapan ong pi klik na kena ke button nang ta saat ya ke new text lan ngila ban klik na kena ke symbol kum to nang ta seklik bat copy ya kini text ke badon na ke button seklik bat copy na ke pencil icon nang ta seklik na ke option copy profile mentakan ne lawan atau lebih friendly ban edit ya ke text pan ngi klik na ke symbol edit tongin edit ya ke text sana mentang le bantu friendly nang ta ke badang sa ke dai technical nang ta klik okay mentang le ban klik okay ya ke to ke button tongin shenya ke text color ga wipat kumban pen internet ya gene ga technical text nang ta klik na ke color button ngangan selekane black color nang tangan tahu ke sasane kat kumbang internet hang no ban bu ya ga technical tem tangal ada ban tahu ke sasngin le biang sana ga relative position na ke benta gene ke text technical klik nang ne sa ai biang na ke ki middle ke badan art tali klik baru art kumto pen nang ta se klik tik tahane pi iya ke position klik na ke option position hapu ke position pat selai na ke option ke badan ya ukunam upadai satradu nang ta selai na une kumto baga text kan here hatra jong ke friendly mentaka here hatra jong ke friendly nang ta se klik tik pat selai biang na ke option ban lock ya ke text technical mentang ada ban lock ya ngila dep ban lock pat ladang itu sekat screen root mentaki move cuna marang ngila dep ban locks Tesa ke wipat ke benta klik sebat add new text nang ta selai ha new text klik edit ya ke new text parapo ke new text ngila ban add ya ke emoji ke badon na ke emoji font style jong klik okay parane ngila ban bu ya ke emoji ling ba ke position ha ke rukom ke ba internet sampai ya ke screen
Ngala dapan ad ya way ke emoji ngaklik ya kene emoji haga copy section kenang bakan pau art le menta kala poi haga copy section nang tangan le biang na kene option relative position ngan ai ha middle nang tanga klik tik ban ngalej biang haga position jong kene pat ngatau ya sas jong kebenta ban bu harangkat jong kene ka labun gibenta pangila dep sagawe pat kan new text ngi hapan ad na kene option pat nang kong chua pangin ad ya text tongin le benta pan lock ya kini gi content ki bangin ad hane lock ya kini baru kenang balarang itu sagi screen ru kini ki bangila depan edit kin move chu kini haju kum bangila dep edit bat seklik biang na ke symbol pan ad new text na ta move ya new text sa kene section pas seklik edit hadin bangila depan klik edit saat ya kene kam kalau icon lene ke ba pikwa ban penitenat ya kene ke section nang tas klik oke hadin bangila dap klik oke tau ya ke search kat no ngikwa ban penitenat ya kene ke symbol kumpa pi ba manganga move ngan le ha ke position nang tang atau ya ke search na kementa ban bu ya gini ban klik tik nang tangan le cek relative position ngan ai haki middle kumto kabadon hapadang du nagane ka middle ke badan haprang du selak nagane ka option seklik tik desa ka wepat ke bentangi haban ad ya ka YouTube logo klik nagane ka plus icon ke badan haprang du pi hane ka symbol nang ta seklik pat sa ai na ka option from gallery nang ta sa choose ke YouTube photo ke baladon hapo ke gallery ya gane ka tur pila pan download ya ke link ke badan hapo description jong gane ka video na ka benta gane ka YouTube logo ngila pan thau ya ka search kat kumba ya dai ha middle jong kine ki art terliki love kumto teman tapil iya ke proof bang labu iya kine ka YouTube logo apa middle jong kine ki art terliki love pat ka YouTube design logo kala power kala internet ha to ka section klik biang na ka lock content pat ban lock iya kine ki door jong ki love pat ka YouTube logo nang tangi don kapm su ban art se ki vai pat ka style ha kine ka section Teban ad ya kan new style klik biang naga plus icon nang ta sa klik but open from gallery nang ta sa choose ya ka button style Teman ta la po gallery tongin ad ya ka butterfly logo guys ya kan ga duru pila ban download ka link button po comment sa klik tik hang na bat sa thau ya kan ga profile jong ga butterfly hang na pikwa ban bu lan ban style ya kan link ba kan ga butterfly seklik na gato ka option pe to ngala internet ban bu ha gato ka section na tala dang touch screen kala jano tana kana ka banta klik na ka button lock button bat seklik na ka butterfly hadin mangila dap klik na ka butterfly klik na ka pencil icon jong ka butterfly kumta pe ane pencil icon jong ka butterfly na ta seklik copy temta kile pau art li hane ki butterfly ngin move pat saga we pat hane ban bu sel ar liang ya ka butterfly ya gane ka butterfly klik na gane ka symbol jong gane ka stroke hapo gane ka stroke pat select na gane ka option kat kumba pi hane pengan batai pi ya gane ka 3D rotate klik na ka 3D rotate na ta y axis pengen ya ka y axis I full width jong ka y axis na ta seklik tik bat sa thau bat bu ya ka benta ha ka jaka ka ba internet na ka benta ka butterfly bentang la da ban bu ngin select na ka screen bat klik na ka lock content bat sa lock ya ka content ta ka kumno pi mentang la da ban bu bat ban sna ya ka YouTube logo kumno ban save ya ka YouTube logo spo ka gallery jong select na ka button save icon bat sa klik save as image na ta select na ka icon hane ka ba don talk bat klik na ka button ban save ultra HD ya ka do select ultra bat sa klik na ka option save to gallery mentah ka door bat ka profile logo kala dap save bat kala poi hapo ka gallery jonge larang ilai na po ga gallery jonge pe hanangan open ya ka photo gallery hane one photo is created pe hane kane ga door pat ka profile YouTube logo jonga ka bangal pan full tutorial ban snai ya ga door link ba ka pixel bat ban bu pat ya ka profile YouTube logo jonge mentang le da ban snai ya ga door ka badang sa ka ga benta jong pe ban bu hala ka jong ka YouTube channel profile logo okay bye